Hubleye pi waro ki perlok ki wasnyao suk wow up yi khubor how new channel ki khubor ki wakwa open snyao chapi to ki khubor wasnyao ma watan yap uman pa ye ka kurim u depte chet sarwa uka hakmat ki khon te ton up ye ga ni khubor hadu wakut khanang wayo tip I haiwan ini wachia te chwa wos dangi chiki khubor ladam pu emu depu subscribe your new channel snyap hai subscribe we ngat how to doorbell wa em tu khanang wayo pten pi uyo yi ki khubor we le uman pi ki wanong kong uyo I khubor wa thame manda upload I haiwan por te tons dangi chiki khubor ha iwi ni ijia wasnyao ma hadu kate hei wade uwi uman pa de kti uo tenyap ya ka kurim u de te chet uka hapok chu hakmat kin rungut ki khonyong o ki pulit de chem ki ye imet yap yong kati kaman bei ka wada tip kam kanarjis hapok chu he hakamra chet jana mo kitchen yong ka wi ka skur private hadin wada cha chet ko ha ukurim ko kat kam wada pentip de ki pulit ukurim yong kati kaman bei u wada tip kamu ashik to uwakre kam unong pait namo watchman hakati kaskur wachet uka ka kurimu wei uwasa le pen hakwater yong kati kaskur ka wadak hang lakam wapra khande benai katu ki pulit da ong ki waka khon yong kati ka manbe wayap ka wakhat sans nem irta da khut ko yaki hadin wada yut upa ko neiti ithau chirup wakilingut ki payu ko kat waka wasa angut wanda ki waki pulit kam waman kate we ki pulit da ong kile wakini ki lingut ki khna da ting we da kharbe ki we da man ki lakam ki wabe kopsar wa kharngiet ki hadin wa yu ki ite wale upa ki ya imet yap yong kati kaman be da kit ki pulit ya I chaka jinna postgraduate medical center yo le ya ka postmortem ki pulit da ong ki wa hawa takit ya kiti ki lingut ki khana da khana ki waksi penyap upa ki ya ka be ki dei wa panem kam da ka sangken thia hachwa uchet sarwa uka hapok chu hakmat yong ki da ong ki le wa ka wi ka kajat yong kati ka wayap da ya lait na kamet we ye da wa tikna wa penman ya o le ya ka kam tempu emu tip ki hado kate tang wa da suba wa uti uman pa da penbor u ya kati ka kurim u thia lang wa wi u chanrang we da tenyap u ya ka hadin wa da kentai ko le kam wa phao kam wa man kate da register ya ka case we ki pulit dang tho ki le ya uti u wa kti yo kem ya o iti ijia to iwada jia hapo kuatar yong ka wi ka private school wa Gulshan I Iqbal hapo kari Pakistan is snyao mawo up yiki jingjia wakala akini ki sinde te du kini don hiki wakwa open snyao chapi ki khubor da poch wakut I khuble ye phi waro ye chem wan I hiki khubor wadawan